Ja. Thank you for your hospitality. We really enjoyed ourselves. Okay, it's fine. Thank you. Thank you very much. Be safe. Be safe and for you must caring let for me know. us Yeah, we and slept. your We hospitality. slept very nicely last night. Yeah, Okay. we slept like kings last night. Let me know Bye-bye. when you reach there. Ne? Bye bye. That one is good. You've got a WhatsApp. She's going to let Okay. us know when we get safely. Okay, yes, I've got your WhatsApp. Yes, that's right. Straight. And just straight. All right, Just push the wind. there we go. From the last Okay, bye bye. Okay, today is the start of a new day. Hopefully today we don't have as many crashes as today. Ja. Beter raak dat 'n mens kan trap want die klippe en die opterrande werk nie so lekker nie. So. En sien daar gaan die pad so af. Al die pad, dis waar ons opgestoot het. Tot dusver nou gaan ons hierdie kant op. Hey, Janet. Okay. Ons stap hier so, die pad is tamelik klipperig. Dink het 'n bietjie na lighoofdig geraak, so ons stap maar 'n bietjie gereeld vir hom. Dis maar wat die hele dag se storie gaan oor wees om by die top uit te kom, want van daar af is die hele pad eintlik net afdraande. Yes, ons het dit. Julle het nie dalk 'n bietjie water hierso nie. Oh, daar is hy. Ag, fantasties. Ons hart 'n bietjie. Watervaart. Oh, Ja. oh wow. Altyd koud. Altyd koud, dis like lekker nie. Hy is nie bees daarin nie. Ai. Ja. Ek sê hulle verby so met die diep baie. Well, I think this. Miskien kan jy saam met hulle gaan. Dis nie so lekker nie. Okay, so Henk is nou aan die ander kant, hy wag vir die bakkie wat hom hierdie pad gaan vat. On top of the world. Wow. Nou gaan ons 'n bietjie spoed vang. Is it from that other place? This water. Don't you trust it? I've been What drinking water it. is this? This is from where we filled up now. Okay. Alright. That's fine, thanks. Okay. Daar is die teepad. Oh my word. Kom maar, as hier so voet in hier.
daar was ek op my huis, ja. Soek jy 'n bietjie ys vir Ja, soek ek 'n bietjie ys. Ja, ek kan altyd met 'n bietjie ys. Hierso, Skryf op die lys. Ek sê dit gaan werk. Ja, sprei dit op die bakkie sprei. net so 'n bietjie daar. Sal lekker wees, dankie. Slaap julle vanaand? Vanaand slaap ons in Leitsdorp in die hotel. O ja. Tel. Ja, Okay. is dit oukei daar? Ja. Net die kamer 2 en kamer 7 van. Ek sal kyk uit hoekom. Kamer 2 en kamer 7 is waar die spooke is. Oh my word, okay. Maar ek ek sal- sien nie in daai kamer, maar dis wat almal sê. Is dit? By Leitsdorp Hotel. Dis dit. Okay. Baie dankie julle. Baie, bye. Baie dankie. Is there anything on tap? Nothing on tap. Okay, hello. Yes. And you? How are you feeling? Huh? Yeah, I'm still out of it, but yeah, I'm glad I'm here in one piece. Yes. Are we? Yes. To come here to teach that they don't Nou, dan vat hy so terug so beker. Nou kom die water in, dan sê hy, jy moet eers 'n bietjie wag. Dan sit hy die beker aan neer. Dan is daar seker goed wat swel daar in daai water. Dan begin dit settle, dan raak dit so swart onder in daai water. Nie lank daarna nie, raak dit is al so swart. En dan gooi dit in ons waterkorrels, maar net die eerste stukkie, nie die swart nie. Yeah, he just pours it Ja, into ja. the black. Ja, en daar wat ek bietjie bekommerd geraak, toe sê ek nee, ek gaan nie daai water vat nie. The bucket doesn't open. Oh my word. So you've got the top part of the canopy and you've got the bottom part Yeah, of the so bucket. how are you gonna get your bicycle? Exactly. I didn't want to fit in it was like this way. It took us about 20 minutes to get my bike in there. Yeah. That's a dilemma. It was a bit of a dilemma, like either I'm just now like moving myself in there to the bar. I say, hold this for me. Just sit for the rest of the trip. Yes, is die woord kos. En die weet op van die kos. Maar jy mag nie eet nie. Maar jy moet nie weet, jy moet het net pas. En hy brand my hande, hy is so warm. Ja. And anyway, so hy sê, hulle protect elke 10 dae. Sekuriteit. Okay. Ja, maar jy sien hoe daai dag so swel. Ja, Jy het dalk 'n bietjie Bellagio nou binne in jou. was groeis en daar was zebras, maar so tussen die beeste weer. Ja, en beeste. Dis 'n nice reserve, maar daar's beeste ook daar, oral so. Dis nie bokke. Dis indigenous beeste. Yeah, no. But I'm just glad you're here in one piece. Cheers. Yes. You can be proud of yourself, man.